clear tu te che baile vek ule kan ti thinda nangin politics thuleng vel Facebook lama an post te karon the khom le ta tran leng ha lang in thlandona an thlin lo hlau lu tukin anin sui thalu tuka an zo le si lo ni hi thudik lali su po local in rural sela MNF le congress chuan han sui sel thawang MNF sarkalai chu ni se Bangladesh unaural tlante an Jerusalem an lutang ZPM chu chhumre lo te lo langa ral le mei turang an nia MNF chu thole mei turan ni ti hi thudik om sang ani kalphung dik chhore thate voile khatai ro thelo mi pui point kan zo lo kan ril ruput mang po adik tran Council of Minister Trukhom chu thar July ni sang ni somni pali hian lungleya nga anidon harontia video haronda tele Council of Ministers Trukhom chu July ni sang ni somni pali hian lungleya nga anidona hemilo don sonda tor ngai to hian wing khan lunglei borsa piramdin liani IAS kai shwain in officer te an Trukhom Chairman Piramdin Liani Chuan Chief Minister Hovin Lungleya Cabinet Meeting nei ani tur thu soin hemi huna hian Chief Minister tele sarkar official telo don sondan tur ngai to atul thu asaya an thlenna tur mun tur te ruwa man na an siamani Voina Trukhom Chuan Minister tele sarkar official te thlenna tur tan sarkar guest house 20th Battalion Assam Rifle 20th Battalion BSF 2nd Battalion MAP le hotel ruwa mani se ti an rela Cabinet meeting nei namunatan High Power Committee HPC Conference Hall emo DC Conference Hall emoni se ti in July ni sang ni somni palizing dar som pakata meeting nei tran turin ruwa man na ansiamani Voina Trukhom Chuan security medical duty power supply tui dinner ba sai sagdan tur le thilpek tur ten soi hawa juni somni pariat sang ni somni palizir top ni a meeting le ni se antini Sarkar kaltua sarkar na thokte transfer le posting na sataka kalpui aloni to thin arontia video en leng halang transfer and posting of staff hi ni kum chung kan an na salu duka January ni somthum pakhat khan lunglei ka zoma tuna hian kum khat le thali hi kom ve to ni ma se ka om rei to em ka shiat na chu ka then om long tlai hian DC pangan nei man to ni sar chu van chon omrei to ka in ngai viau lai hian ka lo omrei lutuk lawa keima tenor ngor ka chu chuan ma ro chu longtlai chuan panga pu amol shrivasta vania pu david pu joseph pu mingte tu na ko ya nge shiva kha a oma chu panga nei man to ni chu khatiang kha kan nia tin lungle ka om hlim officer te zong ka an transfer zo vek to boka bung mun video pe tu ni pali na ka shon me ka lungle video pathum na ka shon me ka lungsen pani na DCSO pali ka shon to boka tin settlement officer son na anga mema revenue department lungle so an buai mema hetaya project lian pui land acquisition khoi mek khoi tole la khoi mek that NH54 widening NH302 widening NH54A tin na thial bypass te khatiang ang zong an khoi ba ka Air Force te department sang le government of India organizations khang ho kha an khoya an man lel ma settlement officer ke thikom chung hian an la nei lowa ko preng rengin SO te so an oma assistant settlement officer dedicated pakhat tal nei seng chuanin an zia dewangem katia revenue file hi aron chho trewa khatiang khan kan ne lo ani revenue lama kan na so apoi kati khop meya chu kan han soi ve duatin ni china kan ngai thak nia kan ZPM MLA candidate te hi arwala thotiam cham to zinga lo cham chiang ber ani mai ome MNF le congress ho kha Dawt ZPM be lovin MLA te fan mandan kha adikem ti lo enve thin ta chau Shrita chang tele rota sai lo hi politics lam boi pui lovin replama kala sean hotling ma jok long mo an tong theidun tho sia ya arontia MZP president hi CM tlukpui CM reng balo ni za thak te hian arontia video toy te aronda tele kunai rei to kan bui to
Kamu Mizoram NGO Union kalon kala MZP President hoin kalon kala Chupa kan president itu mo RCBL ni may hiyan teturan yaw sim minister CM rengani mo RCBL ni bel may Forpui lo thleng hnaya kodamaruak hle mai bu fai leina hanei lovem ni thingtlang laman ngai tu omdon hle mai rontia video en ho leng halang u kalphung thar a chuan hei kudam te hi aruak reng rung mai ni hi hei kalphung thar chu ni hi in bu fai nge chini ni kha chini hei kalphung thar am zian ni hi hei kudam MNF sarkarin district apek verangot hian enge tangkaina ne takle antele to ZPM sarkar chuan puisa pukin mi puimin da khama anlein ti thei emema thudik ZPM sarkar ta lo se mithito aikal hlo lareng le doctor lem kan shemia don lawania motor pakhat kol tura in soi khan kumpo ave ma in panga akol der to asoi lai khan amit akhap rang renga Aizol Mayor Pularin enga sailovin tun haya AMCA eptu polten sarkaran be na chu thudik tlon tling lo ani thule hetinga sarkaran be mai chu puyati thu asoi arontia video ronda enang u Aizol Mayor Pularin enga sailawin tun naya AMCA eptu polten sarkar an be ina chu thudik tlon tling lo ani thule hetianga sarkar an be mai chu puyati thu asoi wena apisa atu thar lakhom tu ti akom na Aizol Mayor hian tun thani soma AMCA eptu polten press conference an nei tumathil an puan sang chu adik fam kim lo thule thil ni na an shiat lo wangani thu asoya eptu member 10 board of corporator rorel palzuta an puna BOC thutluk na chu ti hlotlin zel ani thu asoya hethil hi sumle hundu wanga ti hlotlin ngal mai theilo thil pahni khat choi wonga soi chua ani mela sarkar lai puya tanga sum andon tur state sarkarin ati khotlai wanga ward fund sem theilo tlema zong ti lo chu ward fund po pek chwa vek ani to ti asoi Mayor chuan BOC thutluk na property tax chu corporator kaltlanga sem chwa tur ti a lo lain indu sakbik na omlovin corporator ward fana sem chinani a in angtlang vekin corporator ten andon chu an ward chunga local council tenen aman na turelin mipui van tlang tan man chin ani a sarkar kumliam ta sangni somni pathum somni pali chunga property tax link kho ma tanga cheng noi za somkwa panga aman na shat pui lo anga an soi chu AMC office atanga sem chua ani thule cheng noi za somruk pali point panga chu tuikwal sau ta AMC multi complex sakna atan man ani thu asoya ansum man na chu revise estimate tarlan vek ni in BOC in apas ti asoi Pularin enga chuan AMC in sum anei ang angte tangkai taka mangin hun lo lo omze turata na mi puite tangkai pui thei tur rotling lian tham siam zo to le siam me kaneya chungte chu tuikwal sau ta AMC multi complex Zone 1 le ailo nga Eco Park, Luang Muala Plastic Waste Management Center, Tuiriala Solid Waste Management Center, Bongko na AMC Plaza le AMC Sports Complex, Zemabo ka AMC City Bus Terminal le Thakthing Market Approach Road te anni thu asoya AMC Kwam chunga dorhon in sakle leilai dil hun chung rei chan chu AMC dan anzomem ti te mi puita na himem ti te uluk ta ka endi ka ngai chin wangani atia bongkon tudur tlang road kong chaklama petrol pump tur leilai chungchanga a phena anga ama pu na chu thudik lo ani thule helai mun hi protected area huam chung ni lovin protected area sector 1 le 2 in kara ani thu asoya helai muna leilai dil na hi AMC site development and slope modification regulation in aphut angin Independent body Geologic Review Board in INDIC nuwa phalna hi pek ani thu asoya Geologic Review Board member te chu helai leilung chungchanga thiam na bik nei AMC pon lammi vek ani thu soin an thutluk na AMC a inrol ngai lawa a inrol theilo bok ti asoi Pularin enga chuan leilai phalna hi kumsang ni som pasari dai to khan alai tu ten Geology and Mineral Resources Directorate atangin an huto a Aizol District Magistrate atangin no objection certificate anei ba ka kong pui en kol tu BRTF atangin kong kam man phalna an nei boka AMC in kumsang ni som ni pakhat October ni som ni pakwa AMC Site Development and Slope Modification Regulations 2017 aman tan atangin dil na shan aron siam le chau zok ti asoi
Tuiriala Solid Waste Management Center man turbol hlawh halral na chu en chin me kania aleina man po chengwai somni paruk chuang pek lo alania he khol hian a thodan tur anga a tho huna chau poisa hi pek tlak an ni don ti mayor chuan asoya tunhaya sarkarin AMC ho tu pahni Municipal Commissioner le Joint Municipal Commissioner Arwala ason chuak chu poi anti thule he hian AMC na thole aizol mi puitan ngong thalo anei theidon nia an sha thu asoya AMC chungchang eptu corporator ten mi puiteri ru diklo taka shwai koi thei thu an thedar chu poi anti thu soin thil ani na tak an sha lo wangani ati a adu tan chuan AMC summan na chu RTI manga zo fiat thei rengani thu asoi heting taka chapo le deu so ching party hi om to ngai lo se aron tia video en le nga lang u Avoina kan kim talo. Open tender lem Departmental work lem hi engwanga ZPM sarkar hen ware mem nge ni ele alu beratrin film to lova among lama film be se su sarkar ma sa chuan tharau MR te methi tharau aikal hlo anlo pethin ania tharuka han sarkara ZPM o karso na chu anpute fakna turom heklo suimam le phatmarna zon ngar ani ta ber me chu ni himo MNF mi le satelung oilo thom hi lom kumtam takshia chaga kalonga nuam veng takani incho veng hui VC le LC musit na ni arontia video enang u hei kan maloka VC hi kan in than thwa ere noma VC hi kan du chuan kan potoi thea adan te pokan sui ve to ma tak point kan potoi the tu la hian boi thang em chu VC te local council te kan mi le sa te ni lo wangin min thopui thadu lo ani min thopui thabe reng se le chuan in than te hi thil hau lo ania ti thwai te po hi angai chuang lo amai ro chu kong chen khong mun chen khata min thopui thadu lo em a boi thak em a chu wang chuan in than te po hi bo sei te po hi thamai o mangi ti te kan sei ho thut to a chung te po chu in lo sha de sim chimatan a tha MNF party hinan sarkar pingin in thandona district thar pek le school upgrade hin warlea sangni period in thandon pokhan school zathum som ni puko chu provincialize an ni a district thar pathuman puang bok vot zonnan ti she hi an nei lem lo ni na lang saski po a guideline ang lo takin campaign nan mangani kha aron tia video en le nga lang MNF kai shwai sarkar liam ta in sikul zathum somli te din hun sang zo ka hlan kai na tura upgradation lo pom to chu thil fel lo tam tak wangin en thatle tura da ani ti education minister Dr. Vanlel Thanan asoi voina apisa atuthar lakhom tu te akomna education minister hian nimina chief minister pulal du omakhova council of ministers chukhom chuan sarkar masa council of ministers chukhomin sikul zathum somli din hun sang zo ka hlan kai alorem ti to na chu ngun takin an ngai to a sarkarin thil akalpui dana thil fel tok lo a omnual awangin thutluk na lo siam to chu chiata en thatle turin an dati asoi Dr. Vanlel Thana chuan sikul zathum somli din hun sang zo ka hlan kai chungchang hi thunein an chantira tangin angai ven ngal thule malak na tur kumsang ni somni pali somni panga state annual budget a po da ngal ni in anzinga sikul za somriat provincialization po DPNAR lama thon ngal ani thu asoya hi ataka an kalpui do na education department le Mizoram sarkar in dan ane sa te man theilo khopa sarkar masa council of ministers thukhomin alo siam awangin ngai to chatura chop chwa le angai pha ta ni in asoya heng sikul te din hun sang zo ka hlan kai hi sarkar po inangai poimo a chief minister po in tum ni asoi pui to ti soyen zirtir tu tam tak ti lungai le politics sa in be na om thei thlenga ngun taka an ngai to hnuwa hetiang thutluk na hi siam anita a sarkar po in poi ati hle ti asoi Dr. Vanlel Thana chuan sarkar masa in nikum September ni somni pani a school provincialization kalpui ani dan turle school upgrade in ane nge ngai te ati chwa atanga ninga hnuloka sikul za somriat an provincialize zinga sikul za somthum pakwa in he sha tirna in aphut angin building ne ingai te kumlit sunga board exama za somriat pass ne ingai le sikul nau pang ne ingai za turbi tu criteria shang an phaloni in soya
sikul somnga panhi provisional ado grant in aid hlan kai te chu hlan kai an ni na hian dan be chan engma anei lauti soin education minister chuan dan sa in lamsam grant in aid le ado grant in aid chau achiama wangin provisional ado grant in aid hlan na tur a lawa wangin upgradation hi kalpui thei ani lawa tuna hian provisional ado grant in aid rules buat sai ani a DPNAR le law department phalna nei vek ni in council of ministers meeting pompuina che angai to ti asoya provisional ado grant in aid hlan kai tur zinga sikul som chuan nikum September ni somni pani asha tirna ti chwa in nei tura aphut an phak lawa wangin ennon le tura ti ani thu asoibok Dr. Vanel Thanachuan, lamsam grant in aid hlan kai te zinga sikul somli pariat po in danin aphut an phak lo thule chan sang wangin sarkar macha in sikul zathum somli upgradation alorem ti to chu ataka chantir turin har satna an to thu asoya sikul sang din mun changzo ka hlan kai chu an ngai poimo boxi awangin rules siam ngai le notification siam that ngai te an boy pui ngal chara rules thar pani chu DPNAR le law department phalna lak ani to a rules omsa atanga ngai na thiam na an pek dan tur chin po ngai to mek ni in sarkarin thei to pachua sikul sang te po dani na phu te tlin tura tran lo la sau turin ange na ni MNF le congress ho kha lo chiap ve mai teu RTI hi ni nom tlat labo ro pona da ro kalphung thara chon MNF unit le block roi tu lokfa te po zerter tun ha an mu thei a thar chiang kuwa hi enga tinge CBI chuan hlo mai le CBI hi chuitir vat ro se tin smuggler te hi Mizoram a hian an vu huang tau to ve Barak Valley smuggler te hi sarkar hian police lo mantir vek tur alom aron tia video aron sapsoke Hatsik bial ku vaching tu pol vaireng tele bil khothir ku vaching tu cooperative society ten home minister puke sab dang achun nimin khan mu in joint meeting an thurel te an thlen ku vaching tu te chuan jun ni ruk sang ni somni pali khan joint committee vaireng te an nei thule an resolution pomjing a jun ni somthum sang ni somni pali ral mange ya vaireng te le a che vela ramdanga changa dan lowaku wala khom da khomna kudam te thian fai turin sarkar an ngen thu an thlena an ngen nain omzia anei lo chuan chulanga natlang kowa malak an tum thu soin home minister chuan malaka tum thu le hemi chungchang hi DC te po soipui atum thu alo shilani Mizoram ku watharte certificate of origin pek swadan tur sarkarin siam thar chu joint committee hian ku waching tu te tan thil har sa le foreign ku walak lu dona ta na hin tok lo le mansun som tla ka an ngai lo thu an thlen boka dan lowaku waro tol chungchanga social activist pivan ram chuangin Guwahati High Court Aizol Bench PIL athelut so CBI suitir ngei turin ngen na an thelut bokani Mizoram Police check gate te tun aya rin tlak zo ka thuam tura ngenin ku vatol ruk ti top ani theinan home minister chu chak zo ka mala turin an ngen bokani Barak Valley ya sumdong michen khatsuan vaireng te le ache vel ku vago down sanga Myanmar ku varola omte chulak chwarem ti sakturin vaireng te ku va society shwai tu te angen vaireng te ku va society shwai tu te le Barak Valley ya sumdong intel khom te hi win khain vaireng te incoming Barak Valley asama sumdong mi chen khathian Myanmar ku varola omte chu lak chwarem ti saktura angen ba ka hian an lak chwa hun chunga an duty cho sanri turin angena vaireng te ku va society shwai tu te chuan thunei tu an ni lawang awangin vaireng te go down no ku varo lak chwalo thuwa thunei nan nei lo thu in an lo changani vaireng te ku va society te chuan an har san le hetiang taka Myanmar ku varo an do chan te an lo shilfia Barak Valley sumdong te chuan mizo kun hadok tu te thar chwa ku va shal na har san na om te po asut kyan pui dan an lo ngai to pui tur thu an soive bokani bui chiale lawinain puang mani mangan hlimlang le takung mai aron tia video en le ngalang India ramin tuna abuai pui berchu political leader tele consultancy farm ho in zom ruchi ni dei zo bo officer tele na tram rual ni mi alavin company lian ho te consultancy farm ho te contractor lian tele officer tel mi alavin political leader in Faibel setel India raman ay ruwa why India boy pui berani zo DMNR minister Luin Khorel chinatok tanpuin om theile tanpui dan chungchanga soifia aron tia video en le ngalang
disaster poisa chung chang hi tu ma vadem na po ni lowin tu ma fak na po ni lowin atang pui soi fia thain ka hria 15 finance commission hi sang ni som ni pakhat atanga sang ni som ni le paru thleng khatianga poisa simdan tu ruam man tu nia chumi zinga chuan disaster poisa po hi aruam man ani chu SDRMF antia chu chin ni in a then le ta pakhat chu SDRF State Disaster Response Fund atia pakhat le chu State Disaster Mitigation Fund atita SDRMF atangamin pek zong 80% vel hi SDRF anda ta chu chiat tok te mi thiemo in liamemo in chiaimo khatiang chanpui na tura da han ania adang za som ni vel khachu State Disaster Mitigation Fund na lo thleng tur theyang anga lo ven na tura ati ani sang hi som ni le pakhat atanga sang hi som ni paruk thenga Finance Commission som pangana ina SDRMF Fund min pe ka hi viable se zani somnga pariat le achan ve noi somnga ni chuta chuan state sarkarin atho ve tu viable se somni pariat le noi so avain viable se zani somriat paruk le noi somrukhi he 15 Finance Commission chunga hian poisa kan nei ni heng poisa hi lops ve thailo ania a in chong zelani ang hi som ni le pathum ni li nikum khan SDRF kan tia hian viable se somli paruk le noi somli aom ani mi rol chuan SDMF kan ti medication fana khan viable se som pakhat le noi somruk aom bok ani van doi thak takin tu naya nasa takin chiat kan to ka thina mi som thum chuangin an tuara in tam tak achia mi tam takan liama avan doi thak le ani kumin sarkar kumkal me ka hian avain viable se somli le pariat SDRF hian kan nei ani SDMF hian viable se som le pani kominatan hian kan nei bok ani khang khachu ka in bulamin don kanin bul tui hok lon korat chelutuk ki khatiang ang chia khan kan mangta SDRF hi amandan tu guidelines fel tak Union Home Ministry of Home Affairs kwan aron siamma kan sarkar lai khan ang hi le som pakwa durtang kha lung tol khan building ati tol ta thina athengani sang hi som hi le pakhat zun kha khan zema bok bul thuam pui veng mong lama lung re bachima mi pathum lai mani an thing heng hea khanga te po khan SDRF guidelines angin chanpuina sarkarin a peni mithi zong kha cheng nuai li theu kan sarkar khan a pe amaro chu minister kherpe khatul kan tilawa a konsan DC te khan sangsonan siama nuai li kha an office amo an ina emo arem chan dan angin an pe thina ni installment in kan pelowa a foldin kan pe kha in ti theina tur pon lowa na thok thaviawa in ngai tur pon ni chuang lo a chan chu central atangin sum kan mela keinin tlem kan lo tho ve a man dan tu guidelines kha centralina aron siam sa vekoma chumi zul zui chuan kan pe mai ani chan chin bua ka lo chiara chief minister ni tain ka hia
ถ้าข้านตูนมาเชียดตกเราออกมาวีเชียอินรีพอร์ตดีเชียอินรีพอร์ตเช่นจะละปอยซาจุกดีละข้าเตียงตีข้าเกนี่ชวนนี่โตหรือวะที่ยันกันติงฮัลเซลไม่นี่เตียงสอยข้าอาวอร์เดวิมโอกติSD RMA ฟัตงะจ้าสมเรียดเวล SDRF ฟัดดารันข้า centralize อัชฮัลเวกันเตีย district ตินะอาปอยสายินกันกอลติกรุเวกัน district เตเดวินหน่วยสมทุมเตหน่วยสมลีเตอาเลียนเดวินหน่วยสมรุกหน่วยสมสรีเตนโกลาทอกขัดไล่คันลุงเลยดิสกินหน่วยจะจวงอากลแห่งนี่ขามีจังคัน all ซัมเดวิน state สรคาร์ไฟอินโรลฮักโปไงลวินอันมานีเอเรียน jurisdiction ชัวขัดชวนขัดยังเชียดโตอันโลอมคันสังสนันเตียที่คัน all ซัมเดวินเป็ดไทยอันนี้สุดเซนทรัลินา finance commission กัลตัง state ตินจันโวตูระเซียมตินอามันดันตูร์ guidelines มีเทียนอมินหน่วยนี้เป็ดตัวตินอินเชเวกะหน่วยขัดเลยสิงทุมฮัลโหลนิตาเรียมันนี่จวนจุดที่จัดเป็ดตัวที่ซงฮีเอาเวกันนี่วกที่เทพอฮีเป็ดไทยนัดานข้ามีหน่วยคันเอาเวกปกันนี่ ZPM เห็นตัวนั้นการดานังเจียเฮียนแคมเปญไล่คันอินจวดตาเสละสรการนัดเซลตัวเฮียนจาวรามีปุยเฮียนวอดกันเป็กกระเริงเล่าปุลลดูมา CM นั้นหัวยะเละ Education Minister thar หัวยะเจรเตอร์ตัวลักอันนี้เมกชวน Opposition เตปอินเซลตัวรันชัตเล่าดันดิกตักเห็นทิลเทรนขัดอากาศจันเนกัน Electric Bill เลวปุ่งนัสสีเวการันลักอันนี้โลจิงลุตุกฮีง่ายกันนี้เล็กทำไมกัลพุงtharดิกตักฮีมีปุยที่เฮียนกันว่ามาจาก CM อารอนเตียวิดีโออารอนดาเตเลโดนมีโดนโลelectric le tui bil le chia dang ta kan ti pung do nem ni nai lo e Asian Development Bank le World Bank ka tang poisa kan puk do nem ni teu lo mai silpulen dil tu maktak mai chu zertir tu te diklo supply dil tu maktak takte contractor te hlok dan tur angai noma entir thata kanei bok arontia atop nan video en holeng u nimin pialok khan in leng pakhat kania silpulin pahni min ron dila an in kan ena concrete in noi za som nga vela sak thei a sak zo ane an kota kar man to tak pahni aneya chuti chungchon silpulin pahni leina nei tlat lo chu kan mentality hiania ho u ke ni ho zong hian chu chan china chu I hril dar teng u in sakna ta na sum nei kar leina ta na sum nei kan in kom thlang aron mina kan in tan hlau om nia riat silpulin zaliman lei theilo tlat drill ru ang chi hi ho izir tir chak te ang u he khovela hian mithen khat zir sang em lo thuak the em ni lo ni ma sela lotling tak kan mu thi na ni mithen khat lotling tak lem lo ni ma sela IQ nei tak le khathiam tak chu tiang thleng sang lu tuk lo anom thi na ni helai dang lam na hi ma ni tok te ya college le university ya ka thove lai ten ka lo zir thi na suta an dang lam na ma chu mi lo thling kan ti ho hian an thiam vek le vek lo lam ani mia lova an ma ni to ka ma ni in rin tok na kha an lo nei lian em mai alo ni ti hi ka mu chuak vein kain ria a zir tir tu pakhat hian athil ngai lot deuh mai ati bo wani chu a school no pang thinin aruwa nima sela amangam lovatu khachoron langani kapu hey ithil rutu khakani nima sela hun rei tak mizir tir to tu thil hanti ri ra kha ka ngam le lova kim bia in hey karon thlen le mingai dam them ati ani chuta chuan zir tir tu pa chu chunglama hoya tian chunglama en tawang maya wala hun rei tak kanwaya ka zir tir to ilo ni chungpo a ruk ila ru theyani chuan I thiam lovani lo chu keima ni chu thiam lo kei hi thu le la ringota
zirtir na thok lo nung chang hoi her ngai tu na chevel thleng po a zirtir tu na ka soi anga om thin ni ila chu kha chen kalor rual to nau pangkhan eng aya ruk i ruk te chiamang i ru thei lo shrim shrim chu wang chuan keima zo ke mingai dam them ati ane kan soi anga kha kan nun pui bok chuan zirtir tu pa in keima zo ke hi ni e ngai dam dil tur chu ati nap ang nilova ka zirtir ang taka kanun boka wangin personal example ka set wangin ti hian kan ram chu kan department chu alo thang ta a ma alo son ta ani tia lim taka eng tik nia mo eng furama mo kan soi vek theina turin voin hi hun tha kan nei hi lalpan kan zatan malmin som sakse ka du khop mai ka experience a trum khat chu veng pakhata mi house nu pui te ho hianin min ron dora mi rethei kan tran pui thina dam doina mi rethei pakhat khul chwa tur kan ne poisa kan nei si lowa supply order min pero hian ron tia supply order a kain rol ngai lo director te kut ani ngaya tin athu shimin thokhom mei ula inga tinge supply khera ege social work ti in tum kalau tia min hokhop maya an chwa nuwa khan min rel shepang ti po karinga amaro chu poi ka telem lowa khatiang ang deuh khan government ta chuan supplier an oma registered supplier heng hianin supply chu thok mai sela registered contractors anom chuan contract na po chu chuan thok mai se heng hi fill fai mai thina chu vai sarkar poisa atanga mi khongai thak kan khongai hian dan kan lo bo che fo thina ni ti hi kan hria tla nanga in ka hria khongai tur kan ho chuan kan hlo tang hian khongai thin maila chu chu thupungin kan soyani chu mani deuh khan SDMF noya retaining wall pakhat kan office ho kha he hi implement ro kan tia work order kha kan han chwani anan implement a an han rem chawal lungin lungchunga khan brickin bang tur fencing tur an han tileta khang kha an lo plaster vek to nu khanin a chong zong in an lo rem ti kha ka wa muleta ka wa thia dir vek a box zong in an rem ta an rem zon plaster rong an noi vek to nu a khan madam alabang an tileta alabang chuan I kan DC quarter staff tui in dailote an tank da na tur kha chongin an han rem chawleta an han rem zawa alabang an latileta ni khatiang khan I dai zai tak kan man chuan sum hi alo wa tam em contractor the an lo van lep tem thinom ti ta kha kan soi zui ta mei ama ro chu na pakhat chuan na pathum chu mi zo chuan gate tu nan siam me kan ni khatiang vel kha ania just to quote an example soi turatama amaro chu sarka du to kanga khang te kha karan soi chin kha khoi takin min lo share reng sakturin kan han request bokani ekalome tun tumatan chuan khati zong kha nile phot me ro se o clear tu te in zawai chunga kan lo me